Mentakasngi arpusantarik ulaber ajar arpaway, lapalaj paidbah ekakot. Love the reason we live a physiological mandate auditorium negrims Shillong. Yang ni kakot belak thodu Dr. John Amote Lyngdoh lapalaj paidbah do director ke negrims. Hakani kasngi la rakiru ya ka 11th annual day jong Negrims Hospital Shillong da ka basam ri ki shernot bat ki khusnam shi ki nong bishar ki job ki jing ya ko baper kumi ka best publication award faculty and senior resident doctors ka postgraduate trainee MSc postgraduate trainee MBBS BSc nursing students but allied staff. Best teachers ever told me research is not produced by equipment. The research is produced by the questions that your mind seeks in the field that you have embraced for your study. Looking for answers to those questions is what drives the research. The more fundamental your research, the more wider ramifications they have. It was wonderful to see an intern come and take the prize. Book. I just told them that, I have a writer's itch. So it is this itch that is actually has made me to write for a very, very long time. But for a long time I've been writing bits and pieces here and there. So I thought that probably why not, now I'm here in an academic place, why not write a very serious book or something that would excite the mind, that would refresh the mind, that would open up more questions probably for further physiological inquiries. Kani ka kot ka hindi ka mga kot ban matay pang baliw hindi mo mga katay. Ye bon se mi ye start ng start sign lumta yang baliw kan hindi katay jadi baliw kan pun baliw Andrei nga pa nga pamando ko may hari kot baliw yang hindi na makan din jadi baliw pun baliw Andrei bunmat dia itu beliau berkau pernah, orang kuat jong beliau, kita kalau menmat kejigit akan dipakai. Dia kata kejimut kejigit, jangan dia kamu tahu tanya kejigit ya sama kejigit si kurim, mereka tahu kejigit apa kamnya, bentuk lah, ya berfak, kejigit baru, buat kamu kerpan begini kejigit kena kejigit juga wanra kejigitnya keli. Yang pun beliau waktu suatu bagi umur di pertai nomor bagi haban mat dengan dia kumta jadi kini pertai ke Shillong ada khamsuk khamsan buat limsa duna sibut jinya ki perang bisa beliau repair tah di jumut dengan kot buat nah bunga mud bentuk ini kot nama kam sibut di jinang start di badan kok subjek mengenai physiology mata ispang kejini trikam juga bet ngobrol kena kata ke bentar ngara kering jimut mendur makumno makajigi ya kedega kedega jimut ke ngobrol mapalik mana pakai kene ketika kot benengkong ke ini nah kalau tu kot mensuar juga ngara ini ke tambah ini kot di benengkong ke bedi buat ke medical science mah jadi start medical science jadi kot benengkong harus kata bentar mensuar ngara ini di poetry ngara ini bentar jadi kok jadi bentar yang ngobrol ngeri kini dia kalau tik langsung ngeri mereka kalau kan medical science tidak menjadi bentuk. Hot ini kot hi kalau ai yang agak mau jemut mengabi banyak sepang. Pada sih ngala benteng ke ni juga pan buat penuan doi kata kumai pak. Permen ba ubem ai nga ke kot jingkia buat ai nga bor hi bon nak ban kok ai ngu beli hi bo pasat jemut.
Ay jumut tak tengah ngai moi ti persa tengah moi ba laai ngah di jumut balik ba balai bani kali kali balai bani di ini kai bat ketu laai ke jumut ngah mengadu kamu kan ngeron kaban ai ke jubah mesti tangi indri iki pateng ban sawan bat ya yang pun bandung hi bawa no ano ba simpor ki ba indak ngana ko ini kot kan simporinga kumba Shiko banai sa kabulay. Nasdang ka o February hakama meron vacation. Ya katu vacation nga nasdang ban ko ini kot. But sungu ba hulu sam maladap ni dan pring jong lockdown. But ngalay ok hendak ko por man tunod. Ang ban lejimot ban ko ini kot kedep ka.